Koma 2020 tak la koma ang nu zaw la public am ana nu zaw long opo tada pitam la ha hwa tingang jang an ko la ti chi tai la ak duk sal kom ting mai la han dan chi kom han nu zaw long opo hala ko chu is a ph is a department hai phema da ting le koma ani zaibu ham kho do pipe phaila le kom atha adam sabu is a ph department mong mai bu thanks pa bu za atam dam de amma bosti de pipe aha bishi de do village council or watson committee me like na household de 2020 collect kurigina itu pura maintenance kurishi ami kan monthly 20 rupees collection kora receipt itu ase aro record to itu register de kuri FTK training mangla le Zakho village ko mara thingle ti khusi khusi ling obo hala ko ani FTK training la phema thingle committee ya thingle mai bu mang bu thong single eling le tam chu kome church compound tam chu school tam chu angawati za the high bu pipe ada thingle let pho kome check lingo FTK training kai le kom to ak jam phong bu le ataka chwake Nagaland government or peach department me like na pipe ani dishe aro ama bosti public khan bi sob melai kana khushi kuri kana kam to kurishe eta to household de pura pani phak kuri dishe public beshi khushi kurishe beshi phal bra eta ama Zakho bosi de pani pongchai kana enaka hoi kana hai moi khan phal bra kam kuri ase